Ihita peparnya puta toga bapahan bunga toga bapahan narong di Perumnas Mandalaon asa saudara kita suang songoni nang diak kaburu nami buru bere ibe bere hela nami akamang buru nami saudara maita mang rak maita dot hasu dota soni ma buah di hita punguan toga bapahan di Perumnas Mandalaon ors menjala gabi. Kami do boros seribu si boros udah asa do hono nami ma firma pokki bol pasaloman saya firma tonton di nahu si matubang tokotoro ruju menang akka pangomongan jadi perjulu madiru hakku buka saat kami pakadanon tu pumuan pak pahan tu ke pak pahan na adong di Perumnas Mandalaon anak boru dohok bere ibe bere si kulian dong sahak ma anonga tu pumuan ni Pak Pahan, Pak Jobur, Pak Pahan, suang ma tu pariban na mangalak buru Pak Pahan. Si pulian nong sahak ma tu hula-hula, sahak ma tu tulang. Tersong nima pertoding na, adik Tuhan na hurang lebih, sama dia pertoding na dahang. Gabi mamang nga, sikop. Atong on pikyon pada time na Tuhan muna, tu bunguan ni toga Pak Pahan na adong di Perumnas Mandala, anak boru bere bere. Mula tima di bona su nami masasangat do kami liwet kamu bunguan toga papahan narong di Perumnas Mandalaon mula tima operi kita bunguan toga papahan Perumnas Mandala asa dus ruata perjulu mau kuliah kami sangat tuguru nami sara padom mai tong guru ope di kita papahan do puta toga papahan terlalu mau bima diawakan itu nami doa ka pengurus nami bosan tayo bertikan tua mama. Sahata meta lanjut ke masuk kita. Gabi mah acara horas as. Besok kami ro sepunguan lima punguan tu papahan Perumnas Mandala Medan. Nado do kami marhabuk ni roha tumpe dula sor matua on ala ni pardaging oni lumud do roha. Kehilangan do kami di perborak ni nampur nami. Alay po sa nami, diobere, so ninang dito. Adong dohamu sebagai pewaris. Tiruhamu ma, si dohonon nami tiruhamu ma, so day nangon, narajid do day nangon, naboro nami on. Sebagai anggota ni Punguani, diak katiki nasa laon adora di asihauton ni iboto nami naboro nami on. Ala dohamu, anggota ni Punguani. Tiluamu ma di mana por nami ima si doon nami tuamu nakening ubuh kami do buat si bernito di song sikat ni eme nomor ludu dalam nami di mangidu tua materi bata asang giat ludu di hamu hagabeo ludu di nang di hacor mau ludu ma panggabian ludu nang perkoraso asa firma pokki bahul pasalongan firma to di musa luhun na poparan na boro nami lucu-lucu dia mu nang kapasamotan. Pengiduan nami pita nami dia mu salupo parandai nangon. Sadama muna tudolok tuturuan. Marsya minaminan songon lapak negaul. Marsi tukol-tukolan songon suat di robian. Terlalu bima inalaho parpor haton na por nami. Songon pita nami tangyang nami tu materi bata. Ada pasu-pasu dohonon nami do tuhamuna saluhuna. Asa bonani pulima di dulu istapongan. Dia mu selalu paran na purnamion. Saya dorma dia mu akan nauli. Lucu-lucu mah dia mu nang akapasamotan. Asa tibot yang di rumah tibot yang di sobo. Nunga gawe sa rumah tua na purnamion. Saya gawe mu selalu na paran na kasutu na poso. Songon anggaran rumah tangga di Punguani. Otik so sadia. Nabuhay terpatupan di Punguani. Narak patupahor do tadi si. Donon nami sok kata ni dua-dua si titin na siapa. Ulang-ulang pangarahun na. Otik so sadia na buhay di patupang Punguani. Tuhat tama ang guna manggohi pas-pasuna. Oke mak, langsung mapasa amak. Las maraw mo mancalo te.
Dua, sebagai anggota dari Nampurwon, sebagai anggota hamuate, ngatakas brega, gabe majalah horas. So ni hatan na uli hatan ading kasi kami punguan, tuga pa Perumnas Mandala Medan. Horas ma, wasantay ma tuga na suto. Mau lihat tema di damang suang-suang minang dainang punguat tuga bakpahan na adong di Perumnas Mandala. Ang diak mamarhidi hon amurut taburut tay botot taon kami sian borengnya suton mangido tuhamuna ia dahahang asa anjia matongan marbungaran punguan itu bakpahan na adong di Perumnas Mandala melubui nian dari Sabang sampai Merauke kita bersatu. Amin. Amin. Mau lihat. Jadi bupasahat ma on pak ataun Pariban maju bersih Pariban. Masuk ke lai berburu Pariban. Lai berburu Pariban. Mau lihat ya Pak, jadi kita ya pada tektur punguan nabar kapok miroha. Untuk kami termasuk Pariban, petok kuat itu, nak laiku. Jadi atas nama Pariban maju alung dongan kon naik. Jadi ang giatma tujuran nyarion. Ungasonang B yang udaw Paribanon dari nang uri ba Paribaboy Pariban majohrokon. Jadi ang giatma maninggal sangat maninggal tua Pariban namion di hamu saluhu na paparanna. Saya dong lain tua ras ma tuan duris atur rikaro pura-pura. Oras mahamu saluhu na paparan ni Paribakon jala torkis gabi mahamu buhu jala mamora. Hemma tutu. Jadi Malade madi hamuna pemurun namin. Sahak maon kubunguan ni pajubur pakpahan. Jadi bungat ka pajubur pakpahan alarong doy katuba bungat ka. Ya kita ro patpahan ni. Kita doy. Sa subang katan mo dua merohorong. Sidit di masih lupa botong golang pengarahuna. Khusus dia pera pinatuban ni bungat ka pajubur pakpahan. Buat ta manambuhi pasu-pasuna. Maduduk. Ina masih punguan natin. Ang iya ma isira pugian ni naborod. Si pinahun sangap, si pindarut tua. Pindarut ang pinaparna sa luhod. Ang iya manabotak pasu-pasu mahamu pinopar ni naborod. Anong umihan natin pangiduan ni anong guru namin. Taringa di ibono namin imaray ng istorbunan. Nomor pengiduan asa agong tujuan niya rin. Kami besian hula-hula pakparan. Ang pengiduan na kumos tuduhat kapaginggan basa. Dijulong pagtuloy burun. Ang giyak man yan, tujuan niya rin. Juloy pengiduan muna sa luhut na among guru. Ditubuhan niya anak, ditubuhan ni Boro. Nalaw si pasahaton na tuhan mo sa luhut na. Nang akapasumasunan na maragami. Ang dia ibasa Tuhan mo. So ni majo atas yang ada yang guru. Ang dia ma pure ulata. Mulai siya na mabuka satu sa paujud kon kataruhon na puro tuhon na silatong pangaribuan. So ni ma atas yang hari mula ito. Ima nasiap pangaribuan. Nasiap midam baba si follow. Nah, follow. Ya, terima kasih ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa saat ini masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini, di mana kita berkumpul secara kedagingan. Memang kita turut merasakan kesedihan, turut merasakan duka, tetapi inilah jalan yang terbaik menuju pintu surga. Jadi kami dari Ula Pahan sini, terutama khusus buat pribadi saya, ini sosok Namburu memang sangat luar biasa baiknya. Nah, untuk Laiku, ingatlah apa yang dibilang tadi, Akapoda, Aka Nasehat sudah, terutama sian tulang. Laelah sekarang tentu, sekarang monitoring kepala. Jadi harus bisa membawa
keluarga Simatupang ke arah yang lebih baik, yang dulu-dululah, bukan yang baru, yang terbaik. Jadi sehat-sehatlah kita semua, diberkatilah kita semua. Ingat, sukacita yang abadi hanya dari Tuhan. Jangan kita tangisi yang sudah meninggalkan kita, tetapi kita jangan berbuat yang tidak benar untuk mendapatkan Tuhan kita. Terima kasih. Jadi, adalah naon na mahita, Tuhan muna parumetku, salah satu permetku, maksud saya muna. Mang Guru, selamat jalan. Masuk nang deho, madapat Tuhanin. Mamalung sahibmu. Selamat tinggal mah di hari sudah, terlalu mah tadi pas parmon, tinggal mo Mang Guru. Margami-dami masih dia, kapilak parmon. Suami akan ditanda perseratan, semakin diberkati Tuhan, semua pekerjaannya. Jadi amang buruh, hata nauli hata nadenggan siap kami, hula-hula tulang. Suang somanenang siap punguan di pajopur papahan, suang somanenang siap punguan toga papahan, ngadong di perut mandala, suang somanenang pariban. Amang buruh, anggiak mamartinangi marbinegi amat tadi bapak, dioloi masahalani raja, nang suang somanenang naliak nalulu. Dia selani amang buruh roham ditongan di bagas muna, huwak kami do amang buruh. Somot ulos di badan niaka peparan ni ibu namion. Nah, siap kami hula-hula onom siap tulang pe tong ma onom amang buru. Ya betulang. So manima amang buru si pasahaton nami. Alana pasahaton ulos mahami tu akka pahupu nami bere nami. Ima di ulau pasarno tahun ni ibu toko aku berpikir buru papahanon. Asabay madisi musik na nahopar tulaw ni. Dami. Oh anak. Naboy terpatu pahami siya hula-hula papahan do tulang papahan amang buru. Ya betul lah. Balik tong mabagai betul madal husdaruan. Ari di sima tukang tokotoro magawe lo takat sumber kami masih paloloan. Matutu. Kacangin na ay di bodoh kacang nusur. Si kacang si kacang umur tong bodoh pon. Anggia mah kita nami hula-hula do tulang. Sayung kacang mah pinaparna tuculon darion. Matutu. MS betul berlinggo mani dia kena umok. Amat tarewatan sudah tua, horas pangbotongan di Paroro. Sahak masuk sahak betul-betul di dulu ketiga. Nungasah tu kami ada pada perburuan, apalah di dikion. Sahak mahita tu perforasan, sahak mahita tu panggawian. Pertikian memang guru, kupas hatai batu hamu. Ihamuna hula-hula nami, tulang nami papahan. So manima pariban nami na mga puro papahan nang umuan ni papahan na dong ni Purnas Mandalaon dohot umuan papahan pajubu raja nami dinggan basa dohot asi ni roha ibasahat kamu pasu-pasu baka kami namarhamaranggi namarigoto ang giat matutu ditangi horde bata tangi yang munai sai diuloi tarlumobi dihelanami dohot boru nami
di partinading ni day nangon tubuan anak nang di anak ngami dohot parumain nami nileo de batatong las ni roha martaba-taba akka pasu-pasu marhide-hide tangiang ni raja nami domonon nami mau lihat godang jalalos di bagasa tikyom raja nami pasahatan nami sopan yuhum nami tuhamuna hula-hula dohot tulang nami songonima rap dohot mangimu jabar tu rajai bola pesada sopan yuhum nami anggiat raja nami sada sude kakak pasu-pasu muna kami pargele ngomuna las marohani rajai jadi amak musik kami neng borhat mahami manopa rajai hula-hula nami pakpahan tulang nami pakpahan semuanya kadang dohot kumuan dohot pariban nami las marohamuna baik dabang ma godang nahopar tusi Laos di sama raja nami kamboku dohot piso nagagang sadana di kasada semua kami luar di suhu las marohani rajai dia benaboy ng pasangat kakay beberemo kahopumon las marohani rajay ang dia ditangiang dohot pasu-pasu ni rajay gabi martapa-tapa selas ni roha naboy pasangat po kamu hula-hula dohot tulang nami nak pariban nami nang kumuan ni pakpahan nadong di perumnas Mandalon jala ditangingon ni anak namyodo parumain namyodo guru namyon hatan nauli hatan naringgani jala apuma itu di persabuan yak ma ia barang so mani mahada najepek naboy hupasahatan manipuli lota ope hupasahatan ma turajay mola dema amang buru ope sipuli madana gabe majala horas amang buru ya bitulah nung atung lasro nami tanda dohamu anak ni raja maupun namora asapat ni gaza tepat ni hora anak ni raja dohamu tanda maupun namora sebuah darat, sebuah ubuamu nung ngasih kop di pasahat tamu ada di Tuhan alani amang boru mulai hati matarok tuduh hatta pangilun nahi matong tuh materi bata saya di pasu-pasu tuhat tama akan nula di tangan muna di pasau akan sinak kapan ni roh tabi saluhuna tarlumowi dia kabere namin harus naso harus ikut dobe di palu mayang tuhatta akka iya nakon asa donon nami song kata ni tua asa tubuh lalat tubuh sikor di dulu ni berbatua si tubuh nana si tubuh buru matong naso harus ikut dobe tubuh nana tubuh buru diolo duata me gabe majalah horas diamu akabere nami pos oramu di duata pangidomu tu duata raderu di duata islauna jadi ope amang boru ala nung ngasih kop di pasangan tamu ada di tuhami don nami ma hatam oleh ate tuhamu asa dulu ni sebalo asong gopan nilang-liang oras mahami sa ula-ula muda tulang mo na majalo tubo masikat na diamu na mga liang ala nang sipulat tama 5 acara tahun amang boru jadi diamu parmusik nami dinahwa tiyo binatu panuhatan badamang ma si tiyo-tiyo las padu matuhasatan ya ma
Dia mo